The only way to heal is to talk about the Tanzania that we want. Ni inzira imwe rukumbi yo gukira ni ukugana kuri Tanzania dushaka, kandi numvise abanyatanzania mu bice bitandukanye by'igihugu bavuga ngo tugomba kongera gusuzuma itegeko nshinga ryacu. Iki nicyo gihe tugomba kugira ubwumvikane bwa Tanzania izakira uburyo butandukanye bw'imiyoborere. Nyerere yajyaga avuga mu minsi ya mbere ko demokarasi ari amarushanwa y'ibitekerezo. Demokrasia ni kupambanisha hoja. That democracy is about a competition of ideas. Ibyabe muri Tanzania nyuma y'amatora ku itariki 29 Ukwakira 2025 ni ibintu bitigeze bibaho kuko Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania imaze imyaka irenga 60 yihariye mu buryo bw'uko iki gihugu ari cyo cyonyine amoko atigeze akoreshwa nk'uburyo bwo gushaka amajwi ya politiki. Cyariye kandi kuko amashaka ya politiki yakomeje kuba ahamye kuva mu 1964 ubwo Zanzibar yowe na Karume yifatanyaga na Tanganyika yowe na Julius Kambarage Nyerere bikavamo chama cha mapinduzi mu 1977. Amashaka yakomeje kugira ituze no kwemerwa n'abaturage. Kandi nanone biribukwa ko mu gihe ibindi bihugu byinshi bya Afurika byari bigishinga imitwe ya politiki myinshi, ubutegetsi bwa Nyerere bwo bwari bwarakiye iyo system vuba cyane, kandi duheruka kubona impinduka z'ubutegetsi mu buryo bw'amahoro, kuva kuri Mwinyi kujya kuri Mukapa, kuva kuri Mupaka ukajya kuri Kikwete, kuva kuri Kikwete ukajya kuri Magufuli, hanyuma Magufuli arapfa. Perezida SAMIA yari arangije manda ya Magufuli, kandi abenshi batekerezaga ko ibintu byari gukomeza neza. Mu by'ukuri ubwo Perezida SAMIA yafataga ubutegetsi habayeho umuhate wo kubaka ubwiyunge. Abakuru amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi batumiwe muri State House habakumvikana uko amatora agomba kuzagenda neza. Tundurisu wari warahunze igihugu nawe yaragarutse, ariko bidatinze twatangiye kubona ibintu bisa nk'ibidasanzwe muri Tanzania, nk'uko utihangana ibitekerezo bitandukanye ibyo bitigeze biba na rimwe muri iki gihugu. Ibyo nibyo byateje impungenge z'uko amatora yakozwe mu buryo budasobanutse. Umukandida ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi ashinjwa kugambanira igihugu mu buryo abahanga mu mategeko bavuga ko bidashoboka kubihamya, undi akavanwaho ku mpamvu za tekiniki gusa. Iyo amatora akorwa muri ubwo buryo nubwo watsinda, ibyo biba ari intsinzi yanduye. Ndetse ndahamya ko niyo abanyapolitiki bemererwa guhatana bashoboka kugira amajwi menshi mu migi, ariko icyaro kikayagabanya, Perezida SAMIA akabona intsinzi niyo yayo. Ariko kubera uburyo ayo matora yakozwemo, intsinzi yabaye ifite igitotsi. Niyo mpamvu abaturage bashize ubwoba, bamwe barigaragambya i Dar es Salaam, i Dodoma, i Mwanza n'ahandi, bigera na bamwe bapfa. Ibyo bihindura isura ya politiki muri Tanzania n'icyerekezo cyayo muri rusange. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangaje ko batemera ibyavuye mu matora, ariko Perezida SAMIA yarahiye kuba perezida wa Tanzania. Icyifuzo cyanjye kimwe n'icy'abantu benshi nuko ibi bitazaba nk'ibisanzwe, ko ari amahirwe yo kwemera amakosa, kwemera ko habaye urupfu rutari ngombwa, no gutangira inzira yo gukira nk'igihugu. Ni inzira imwe rukumbi yo gukira, nukugana kuri Tanzania dushaka. Numvise abanyatanzania batandukanye bavuga ngo tugomba gusuzuma itegeko nshinga ryacu. Iki nicyo gihe rero tugomba gutekereza ku gihugu cyakira abantu bose mu buryo butandukanye. Nyerere yajya avuga ko demokarasi ari amarushanwa y'ibitekerezo kugira ngo abaturage bitorere ibitekerezo bitandukanye. Niba ubutegetsi bwa SAMIA bukize mu bikorwa ubwo buryo, Tanzania izakira. Ariko niba ibyabaye byirengagijwe bigashyirwa munsi y'ameza, icyo gikomere kizakomeza, kandi Tanzania rwose ntabwo izigera ikira. That the reason why SAMIA is receiving the flack that she is receiving is because she is a woman. I don't think so. Hari n'abavuga ko SAMIA yibasirwa bitewe n'uko ari umugore. Sintekereza ko icyo ari cyo gituma nengwa. Ariko iyo uri umuyobozi nta mpamvu yo kwihisha inyuma y'igitsina kugira ngo wirinde kunengwa. Kuyobora ntibifite igitsina runaka. Iyo uri umuyobozi ugomba kwakira gushimwa no kunengwa byose kimwe. Umubano wa politiki hagati ya Kenya na Tanzania ushingiye ku by'ingenzi byinshi, ariko ntidushobora kwirengagiza ko dukeneye kubana turi hamwe muri East African Community, umuryango wa Afurika y'ibihugu by'Iburasirazuba. Hari ubucuruzi bukomeye hagati y'ibihugu byombi. Tanzania niyo cyicaro cy'uwo muryango. Abacuruzi benshi ba Kenya bakura muri Tanzania, n'abanyatanzania benshi bakura muri Kenya.
uwo mubano ushobora kugira ibibazo, ariko mu by'ukuri ntidushobora kubura kubana. Abaturage b'ibihugu byombi bafite umubano ukomeye kurusha n'uwa politiki. Ku byabaye ku itariki 29 Ukwakira, hari Abanyakenya bumvise ko bagomba gutabara abaturanyi babo b'Abanyetanzania, ariko ntibari bakwiye kwinjira batabanje kumenya icyo abaturanyi babo bashaka. Hari inzira za diplomasi zagomba gukoreshwa, ariko igihe rubanda yishimye cyangwa yuzuye amarangamutima, nta mipaka ibigihari. Kenya ifite uruhare rukomeye muri East African Community kuko ifite intebe y'ubunyamabanga, bityo igomba gufasha mu nzira y'ubwiyunge muri Tanzania mu buryo bwubaka. Ngo hari indwara zidakira, ntibakuyobye abona abatazi ko burya buri ndwara igira ikimera kivura. Ndakora umunsi wawe na muganga kondo uzahita witandukanya n'ibinyoma nk'ibyo. Inyatsi, amashitani, inkoresho, igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe. Wabuze umugabo bikazonga ngo ubukwe bwawe bupfira kuri finale. Umutuzi wawe wapi we n'uwo mwashakanye murapfakana kari ntabe uyobya bwenge byabasa ukiyakira. Wabuze imihango irakubabaza, ngo niwigiyemo wowe ntikama. Muganga kondo gusanga uri hose buretse gato barakuroze nawe uratuze, uretse nibiwuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Uruzi n'ikindi se gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu biri simple. Reka da n'ikibwara kigarura ko gufasha no kubona akazi ndagira nte. Urya kandi ntukeneye ibya mirenge ku ntenyo ngo ugire amagara mazima. Umwijima wakuzonze, diabete na amibe nabyo utuwo ninde numwe rukumbi mu Rwanda, kandi ujya kumugana binga no gutetesha amagara yawe. Nibyo rwose ubuvuzi gakondo bushingiye kumera bugira isoko imwe rukumbi kwa muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singutinze kandi nimero niyo ubahanze. Ibyo si ikibazo ko DHR burya yazigi oya winshimira aho guzishimire kubanguka. Until next time. People are yearning. Urubyiruko muri Afurika yose rushaka ubuyobozi abumva ibibazo byarwo, rushaka ubutegetsi butanga amahirwe yo kwimuka hagati y'ibihugu, amahirwe yo guhanga udushya, gukora ubucuruzi, ubwisanzure mu bitekerezo. Iyo babonye leta zishyiraho imipaka, ibyangombwa byinshi cyane cyangwa izibuza gucuruza, bavuga bati izi leta zigomba gutekereza neza, niba zidatekereje natwe tugomba kuzitekerereza. Ibyo nibyo bigaragaza ko urubyiruko rwa Afurika rutekereza ku mugabane warwo, kandi ko abayobozi bagomba kubyumva vuba. Kubijyanye n'imiryango itari ya leta, NGOs y'abanyaburayi nka Ford Foundation cyangwa se Biba and Melinda Gates Foundation, ukuri nuko abanyafurika batayikeneye. Akenshi ziza mu bihugu byacu ngo zifashe, ariko zizana gahunda zabo. Niyo mpamvu tugomba gutangira kwiyubakira ubushobozi bwacu. Niba tudafite ubushobozi bwo kwifasha, tuzakomeza gutegekwa n'abandi. Hari umugani uvuga ngo uhemba uvuza inanga mutegeka indirimbo. Iyo ibyo bituma tubabaja b'amafaranga y'abandi, ntabwo tugira ubwigenge. Tugomba kugabanya kwishingikiriza ku nkunga z'amahanga, tukubaka ubushobozi bwacu bw'imbere mu bihugu. Hari undi mugani nanone uvuga ngo ushaka kukwica abanza kugushukisha ubuki. Niko bigenda, bazana ibintu byiza, amazi, ibiribwa, ariko nyuma y'ibyo haba harimo gahunda nini yo gufata imitekerereze yacu. Iyo bamaze kuyifata baratuyobora. Ibyo nibyo bita Trojan horse, inzira isenya igihugu mu nzira y'ubufasha. Ibi byose bitwereka isomo rimwe: Afurika igomba kongera gutekereza uburyo iyoborwamo. Ese aya mategeko na za systeme twasigiwe n'abakoloni aradufasha iki koko? Ese amashaka ya politiki atatugabanya mu madini no mu moko? Hari indi nzira tutabona? Nibivuze ko dusubira mu mategeko ya kera, ahubwo tugomba gushyiraho systeme ihuza abanyafurika aho kubatanya. Uko byangenda kose ibyabaye muri Tanzania ntibyari bikwiye kuba. Iyo ubuyobozi bwa SAMIA Hassan bwumva ibitekerezo byatanzwe mbere y'amatora, ibi byose ntago byari kuba. Iyo bemerera abatavuga rumwe n'ubutegetsi guhatana, ibi ntibyari kuba. Nizera ko we ubwe ubu yabibonye. Ubutumwa bwo ni bumwe: turifuza Tanzania ko igira amahoro, ariko tunavuga ukuri ko ibyabaye byari ibyo kwirindwa. Nubwo yatsinze amatora n'amajwi arenga 90%, ntibigomba gutuma yirana. Ibyabaye si ibintu byoroheje, ni ibikomeye kandi biteye n'impungenge. Tugomba kubyitaho mu buryo bw'ubwiyunge, kuko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo ni abanyatanzania. Ubwo nibwo butumwa mugomba guha abatekereza ko twaba tubererekera SAMIA Hassan.
uwo ni impirimbanyi y'ubumwe bwa Afurika PLO Lumumba mu kwezi k'Ukwakira 2025 ku itariki 29 hari kwa gatandatu ku isabato muri Tanzania habaye amatora rusange yarangije Perezida SAMIA yemejwe nk'uwatsinze ayo matora. Nyuma yaho gato igihugu cyuzuye imyigaragambyo imidugaro myinshi yaturutse kuko abatavuga n'ubutegetsi bavuga ko amatora atabaye mu mucyo. Ariko ese uyu munsi nyuma y'icumweru ibintu bimeze bite muri iki gihugu cya SAMIA? Ese ko abatavuga n'ubutegetsi baratsinzwe? Iyi ni Jim ubwonko nawe nyumva ndi Emperor kuwe. Mu kwezi k'Ukwakira 2025 ku itariki 29 hari kwa gatandatu ku isabato muri Tanzania habaye amatora rusange yarangiye Perezida SAMIA yemejwe nk'uwatsinze amatora. Nyuma yaho igihugu cyagize imidugaro myinshi yaturutse ku byo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko amatora atabaye mu mucyo. Ariko se nyuma y'icumweru ibintu bimeze bite muri iki gihugu cya SAMIA? Ese ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi baratsinzwe? Iyi ni Jim ubwonko nawe nyumva ndi Emperor kuwe. Amatora yabaye n'amashaka atandukanye arimo Chama cha Mapinduzi, ishaka riri ku butegetsi Chadema na ACT Wazalendo. Komisiyo y'amatora yatangaje ko SAMIA yatsinze ku majwi 97.66%, ariko amashaka atavuga n'ubutegetsi yavuze ko habaye buriganya harimo kurizwamo ko abagenzuzi babo ku biro by'amatora, gutanga ibyemezo by'amajwi bituzuye no guhagarikwa kw'imbuga nkoranyambaga na interineti ku munsi w'amatora. Nyuma y'itangazo ry'ibyavuye mu matora, imyigaragambyo y'uburakari yabereye mu bice bitandukanye Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Zanzibar. Polisi yakoresheje amasasu, gerenade za gazi n'inkoni mu gutatanya abaturage bigaragambyaga. Amakuru ya Human Rights Watch avuga ko byibuze abantu 10 bishwe, abandi benshi bagakomereka. Nyamara Chadema ikavuga ko abantu 800 barenga basize ubuzima. Guverinoma yavuze ko imyigaragambyo itari yemewe, ikaba yarashaka gusenya ibikorwa remezo by'igihugu gusa. Ese koko abatavuga n'umwe n'ubutegetsi baratsinzwe? Mu buryo bweruye ku byemezo bya komisiyo y'amatora koko abarwanya ubutegetsi baratsinzwe, ariko mu buryo bwerekeye ku butabera n'ubwisanzure bwa politiki ibintu ntabwo byumvikanye neza. Abatavuga n'umwe n'ubutegetsi bavuga ko batsinzwe bitari iby'amajwi ahubwo kubera uburyo amatora yagenze. Abasesenguzi bo muri Amnesty International n'abandi bavuga ko habaye guhohoterwa, gufungwa no gutuma abavuga ukuri batavuga. Nta kugenzura kwigenga kakozwe ku buryo bwimbitse kuri biro by'amatora, ibyo bigatuma ibyavuye mu matora bidahabwa icyizere gihagije. Ibi ntibivuze ko impapuro no mu mategeko abatavuga n'ubutegetsi batsinzwe, ariko mu by'ukuri mu bwisanzure bwa demokarasi ikibazo cy'uko batsinzwe mu buryo buboneye kiracyabazwa. Perezida SAMIA yatangaje ko ibyo byavuzwe byose ari ibihuha by'abashaka guhungabanya igihugu kandi ko amahoro agomba gukomezwa. Ibihugu nka Norvege, Canada na Amerika byasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ku byaha byavuzwe byakorewe abaturage mu gihe cy'amatora. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union nawo wasabye ko Tanzania yakongera kubaka icyizere hagati y'abanyapolitiki bose. Bamwe bavuga ko SAMIA ari umuyobozi mwiza ushobora gukomeza ibikorwa by'iterambere, ndavuga abanyatanzania. Abandi bakavuga ko CCM ikomeje kureka demokarasi igasubira inyuma, bityo amatora ari uburyo bwo kwemeza abategetsi bariho ako uburyo bwo guhitamo. Umwanzuro nuko kugeza ubu Tanzania iri mu bikomeye bya politiki nyuma y'amatora atavugaho rumwe. Mu buryo bw'amategeko abatavuga rumwe n'ubutegetsi baratsinzwe, ariko mu buryo bw'ukuri benshi bavuga ko batsinzwe n'uburyo bw'amatora ahubwo atari amajwi. Demokarasi muri Tanzania ibaye urugendo rurerure, kandi ibihe by'amatora bya 2025 byasigiye igihugu cya Tanzania isomo rikomeye ko gutsinda amatora bitavuze kuba ufite ukuri, kandi ko demokarasi itabaho hatabayeho ubwisanzure n'ubutabera kuri bose. Yego, iyi ni Jim ubwo dutyaza imwacu uyu munsi ngo turyohere amatwi yawe. Until next time.